na me wo me ma me nom ne me nua ma binom ewo anohomache be 4:30 me ba bedu efia by 5 o'clock ana security by as a kovi ma bebre aba betena wachi adan na chese wo mo asem nyina ne se very interested. Wow. I just say almost say ubi afọ music edi. Many about saying. But be one kasa kakra na kasa mame. Oh me. Oh yes, oh hwe menim na kasa gu afidie nim. Na te say the tiani say. Ye nyina wo mantam atonsu kuwoti. Atonsu heye. Kuwoti. Okay. Na gadi bi ba say. Gadi bi ba say. Yeah, o tususu nti yen tubi. But Jesus yen tubi. E man yes there bi. Yeah de yeah Antoni sa. And wo de gadi bi ba ye. And a gadi say oh ma monto. Me na me ba bagigi. Okay. Enti monto ya to atisafe ansa na wodu sika man afini so na se open mo a wo nya bele no na che se wage ana wodi aye de open mi nso mo na na bi wo ho me ne na tie eja bele wa mi ni bi mi ya na makoto nto sika kra na ma beton ena ma to ne sa afinti afini be so no ena obagigi ebuku se wo kwa kofie sika bele ama enti ye de buku na ama buku ni nyina na wo no ho amfa masika so ama enti akire no ba be gya to ase ye hye wo he na wotumi ni na saatem no ya cross bank to ko yisika bia enye yi enti mi de misumi mu kura hwe sasa me na menya bibia ma no bro nyen kafra awadi mfie sen me kwa ete ana obi dia wo ani sa no ena onu se ma me pa acho enti wudi ma na wotwumi enu nso ma me nko baage nko yisika mmere mo ya hwe ni ani ebe busum na wotwumi enu ni ena wo ba se wo gigi de ba se wo koye case wo asokwa police station here enti me nko da na tususu ni nyina ye mmera ho na ya nko hwehwe na wa nko wo abaji sika no ena me sibi ya bere wa me nim mmera de nso sa wo de me kasa me kwa enye yi enti me de me se wo gima wo bi ne se nipa kwa na dwane de a wo na se wo agya wo ko hwe ne bere na agya bere wo se wo di sika bere ye bono na mmo afi me hwe mo a ne mmera nkwala me ne ye wo nu omusu nyina nso atobi wo musu atutubi wo musu ena me se ne se sa de a meko edompase okay police station makoye case etia sa baba na obagigi ye no ni wo maboa ye ni akope enipa kro no a ya wo disika na ma no ye ko ya wo mu se ye sebia henwa ye gimi eni a mara ka sasem che police ni no pam ye police ni wo dompase obakire wo ba no obachi ababa na ogigi susu no wode ne ko ya no wa ma na ntra se kura nti eto ya no se se wo se bo gimi sorry ade na so kwa onu ko ye mo kompire case na wa fe mo na wa anko nipa wonu wade ye bone no no se wonu akwa ye case ani se na me dia ato police ni sa wa gimi o se me gimi ai yenyimi ya nke yankwa nko tususu no bi mfa ni nti ga ne nko na ye nko oba na be ma police ni be ma wo dompase muhu na mbohu no pani na oho no dompase pani na oho no wona kan wodi matem adafia da ya le kwado so babo me adafia da ya so babo me na adube 10 to 11 mo ho no so babo me na to ana me say Ghana mlemu no emla wo Ghana na se obi aya de na se me ma ba report ama o police ni ya abonya se mpapa ka che mo ka che me say me nyimi ya nka me mfa me sika anko susu mu bi mfa ni sanko mo nchi ne pa no kwa na anko anka ye nkokora ye nkwa na nko onya no ye ni mu afa ne wo mu huri ye nipa na ono ye ja ye from nipa na obagigi susu oni ni kru sere mo wa se ya ba ja no se ono ka ye ka se be ba no no so oba skwa because woni mo bu askwa ono munti no ofre pani na wo do mpaase won ne kasai enti na ma wono e da wo ja again so again nko fie no
Oh, Massemani, Papa. and in our matching you better. And you said no one. Na pressure crowd on the so. Yammy, yes, a baby one because you want to see. Me no be na ya adwuma me ton obi niema na ma ya kakra to se me nso pese me nso meti mo na me ameko fa me de betum mo do so ana ya do so be say ya do so ye ni fa be braduenum ni pa be se ba na ebi kwa so me ba ba se na me de hia me abrewa se me nya me bia ebi akoto bi na abrewa wo de na yese 87.9 oh mpima ha mi ana burumpo titi sika no awo na tete no mo kan say what did he say? 1 million, 10 million, 10 million, and 2 million, and 2 million. Oh, I will kafra what? Enti sesiano, mamma no, or say nipa na what this can man, what the question, what the scanner I did. Young no cry, young winning pan. Na mebo. As I'm never a kajan say, often is it an equal picture my nanke the young fan more pass na mo de to susu na way. Away na moto okay okoja man we dey nyame akwan savings okay okoja man take this for me so we nyame akwan savings nyame akwan no address bibia nim ana meboa ye nim say esenka munya ba bia wo nyame akwan savings eno ano no address bia nim say ayi offend say ne telephone number egu baabi nyame akwan savings wo henfa ba cho omo modin ka to bi yesi mo se bank bi ase na wono wo ye ne ho se wo te ne ho na wono wa ye ne de na wono wo de copy book we de e ba e de buy we also the same thing ni na the crown wanfa ayi number bia ngum baabi a e kire se e bia waje usika kra na o friend na obenya no na o office wo hen papa me ya bru wanti me no ka me say o office no wo anwaga na motu susuma obi munnim ni office aso a che na ebusa na ka je say o no kwa wonim bank kura na sitan this kan ko enti na say na ebusa na wo say afede na sitan man this kan ko bosomotwe bank wodi ewu awudi e wadi mo busan say adent no mo say bosomotwe na mo dis kan na boku na che mo twa boku na chi nyame akwai wodi ewu wadi wewu wadi wewu police ni na de oye kwa na emia police ni ese di watamaka police ni panimu se be medimi minimi police ya ni panimu na brewa atesa wo na me ka che se me na me hwe ni suku me baba me nana ba ko ye police ni no kre na ona na no wo he odom paase ono so police ni odom paase Akoma FM odom paase ha o for me or fire service and police. Woman, ye hwe police and force on. And the only prison. Oh, fire service jai. Me say, me nana no say adwuma ni bi no wo ye. Nti me ka kire police ni say ma hwe wusuku. Ai, am wo wi. Say me ma hwe bi suku. Ama na wi. Ama na wi ye adwuma ni bi. Nti wudi de matem o ye. Ye ni hwe mu suku o. Anya de. Oh, anya. Nti si a echesa ahomachi nyina na wo hwese. Onna. Na haji a wonso de ese. Ben microphone kasa. 1000 to 1006. Wonso oto ndabe. Na so de wa abai wa. Ma bere we na me hu ni bobo a. Wo ti we nti wo tu susu ama obi wonim se wo be ko akwa nipa kora wo tu susu ama no. Wonim nua be. Ha? Se de akwa yan metu onse no ade kenkan de mintimen ka de chiro minni. Na ni mi kan ni mi tra enti ba bia ne so office ne wo no nso no. Ontimi konkɔhɛ oto no ha mani so omo so ka omo so wa fi asa na wo gi no omo ma wo ye de na sa fi na wo gi a ese kohɛ sɛ ɛha na wo ye de ɛha na wo office wo ɛha na ate enti sa asɛm bi ba because na kurei yeti krom ha susu ahodo a first no 3 years ago munti krom na manfo gigi susu a di dwane ye minu aba fefefe bai wa wo okunu
Abrewa nso okunu. Me de me kuna wu. Ne kura na ye me na ka dam so. Oh. Me kuna wu afia. Hey! Fifa ba kunu yi. Anche na ye di bure nyen. Abrewa sɛ wo na ho kwasa. Sɛ me kuna so no ya besiri wasa. Ne si a me kwa na me de kanti na me ye nche se. Ka me ye na me tibi ma me na no a. Na me de aka ko tua me ka. Frege na okwaji om susu ma. Oso oyɛ den. Oso oba ha. Ɔno nso ba be ka kyerɛ me sɛ wayɛ den. So the police for no so no so ntina. Apolisifoɔ no so no so. Na police ni no. So ya kacha so mayam no kacha say ono no police no frɛ no wasokwa de na frɛ de na ɔmo frɛ na. Ono wo wasokwa ono mo ntia kwa no ne. Enti kyesa mu hu ne da bia. Ya bia ye ko. Say no ye ne na eri baako. Da police for ni bia no kwa na kwa ho wɔtwe sekai. Hey. Ana juba 12 mo ye kɔ hɔ ne ka se ya ntia se ye na police. Ɛno ɔbɛma na aboba. Ɔba besia no wɔtwe sekai ɔmo so. Oh, na ye bufu ye na se ya ntia se na se sika na wotwe ne na tete wuni bebi asika ne wo. Hey. Enya se ye duru he yo. Asema na ye se ya dwen se ye de ko police station se ye be ka ne boko ama bibia to atwa din. Ba ye kwa police na de asema o kan no wan ka se ye enti me kwa hye me bufu ma me sa de bufu sa. Ma phone na ringe no. Ne ba che me. Eti radio ayi fa phone nti dum phone no. Nti oba no a wagigi musika no. Oso oba enti mo ntwen me na oba mo nyina mo ha no mabisa no die enti no wagigi musika wanya ye be frɛ police central no ma ba be fa no ye onkɔpɛ mo emma mo but next time some okoto susu a awu munko ho office no ata say dan we na mdim sika akoto na kyena na asɛmba because we a wode ama mu telephone number kura ni mo address bi anim enti boden boden na sisi a ye kwa akɔhwe a ya kwa akɔhu ba bi a o na ya kwa akɔdi sika ma awu ba che so wo bum come me be this kind of kwai me kwa se ebusa na affair ni busa na so we be 87.9 ba che me ka je say wo di susu na na wo de ko bosomotwe bank ade nsi boso twindi ni edini nim ana busa nze ade awa busum twindi bi ani ba bia o na buku no so amatwe ache nyame akwa na na wadwa no nukunu so wo ho no nukunu so tifie ho no ba ma na wo waro ba na wo ye this kind of job nukunu de man nwen no say ne yire na aba bi di musika nukunu de onye amhwe 87.9 Akwan savings see you for nyame akwan momra na momra meyi mu ano because this is a very serious situation and event eni abrewa se na 8-year-old abrewa mo fan sika edi and you be dealing with that saying na wona akwajeje nyame akwan susui me patron within the saying Faustina nyame da be na akwajeje o susu me patron me start October 10th 2020 saying 2021 me ko ina book we na omo use patron why na fa wadwuma patron e friend Linda Abu company be me patron no company no wanche me company ko no an se o ka kire me se eye fie susu na mom de oye ne se afe no so start January na December otu December no o she 87.9 Kumasi macaroni tin tomato sardine ni ade ene nyoma aka na wa wo pe wusika no nso wo de wusika ayede e de amawo okay ana me jesu se you ane me pe adwuma ntina ni fie we me pacho no ti bokuro last stop tu ni fie me pacho o wa hen sisi a de efiti January 15 fa o ka sa okojiska na ba ama ye de amawo no me hu ni biem okofie ho a oni ho okofie ho oni ho ne mana na ewo ho na ne kunu ana ne kunu se ne manketo ano mususu a eno nti no de o makoma ne sister Akoma FM 87.9 Kumasi ndo betimi akọ school because onu de ni mu apeja kakra nti me kwa ne kunu na me koto no ewo ho na mabisa ne se wate ne yere nka o se daabi ana mabisa ne se me pa acho wo wonim baby a wo o se daabi onim ne busuafo o se daabi tio
enti ye wo ho no ma na no fia de ye atwa mu yes akọ no so because na ha na me client ne ye de ha me omo ba me so anopa wie nwumre nti na me hu na amenye nti me kọ no ho no mo se me sere na onim ne busuani bi a on kire me because mate se ne papa Akoma FM 87.9 Kumasi o school dan ne chi ho no me ho baby na wote but esra susu mintimi nka se me kochi na esra su hina wa bra mi hu papa no ana me ne naka de mentimi ne naka no wo mua bi kura wa ye de wa boa me enti ye wo ho no ma ye ne kasa ni kunu de ototo papa so no okoye no ai okoye no ho ade wo silem no onim bebi a na busuafo wo na ni kunu ni nim bebi a na yire no abusuafo kra wo busuafo wo ompese obe kire me na yire ni echi akwan ana na busu echi akwan kra me wan FM 87.9 Kumasi 20th December last year 2022 ye peno no wana wugina emu se wo yele sisika ne da bank enti no obakwa akoyi e de aba ama me client ni bi kwa wo ka che o mo se wo no ono abekọ bank ho na makwa akoyi sika ne de aba betua me client ne ka later on no de wo pretend say wo nim baby a wo yele na fa wo nim baby a wa mem akwa na ha no mo ha me tie te wo no ma na me client fo ne de police buy okay freedom pass me before then Akoma FM 87.9 Kumasi say ni na maye djuma say na maye nti me papers nie me de aba me sra mombo ame ne yen penimpa kro ne ye de enchi no se de be ya me so me ho be ye de e be to me ana mo say de be papers ndie nu ne che se maye djuma ma sa nimpa kro ne die ba se ye hu nimpa kro na me ka chen se ne ma me begina mu okay se obetua ama o ma me fra me client ni hina hia ye ono mo kasaye so osro mo nya de mo nya abotere na 15 February dra o di scan beba 15 Akoma FM 87.9 Kumasi ye frɛ wanfa me kunu frɛ wanfa ye ji obi phone foforo de frɛ wanfa wo sa ba ka che nsa wo koton wasase na wo di etua me ka che wo sa asase wo de ko banka na se wo no mo ye collaboration a o metimi agya asase no no mama usika na wo di abetua ka no na me so manya hoto wo se da bi na e ko banka e be che ansa na sa na sa wo disappointed client no e na wo ka sa a kire me enti me wo ho no ma ye decide say ye beba ha say me hu de ye na obi ofre me sign obi aka che ne say ye ni ba we 87.9 e no kwese ya ka say ye de beba eno ye da be no eno ni February ya na ye decide say ye de ne beba Akoma FM ha ana ofre me na o ka che me say na me say no kore na emomo no say me de mintimi nka bibia nti age so ono ne ba na ye call mo honom na de owo no ono mo ye de eka okay me nkwa de me de me ye adwuma na ma wo all right o mo ni mi but o mo so ni mu se wo na me di scan ye de ebrewo nti me sra wa bebia wo bia bra na ye de ano na ye de eka asem ye de ya mo fa sekan ye de embegina so because o ba me sra o mo ye me 87.9 o mo nya wo de o mo nya wo hwenti bra ni yan pa kwan ya ye be fa so na ye de tu aka ne firi wo na me ho nto me kan ye na ofle lady baako ewo ye friend ni say Kuwait ho a ye friend baba yele me ne ma asamo ne ka afi de me client fo ni so mo mba biem o ma nyamba na msuyo o ma nyamba dia anya me na me ye de me bo na mane say na momo no ne tie no obi sa me na me confirm me say ye no kore say de obeba nti baby a wo ne ye de bra eno mo bufu ye nti na no Friday o mo ba me ho na me si nwoma chese makasa se me hu dia men kan kire me Akoma FM 87.9 Kumasi ye ba ye no ana ma e ba ye mekuya e ba ye nti no mo ne sister Lucy any sister your friend is saying Dora and e ba ye me portable nti agina ho no mo sa no mo kasa mi hu dia men kan chom because asa me dada wo mo ba munya botre nimpa ne sisi munya botre ye ne kasa ofon so but ye hu nanim na asa ye ndada nti omo kasa ye na me hu na me kama nkahwe ana omo koye to omo koye no na me so me kunu na okotwa mbo aduane ana oba ye na me ka chen say
Oma bahase so mama ba ko pra no ma so mo nko frɛ no mbra omukọ ma hunu ana obai so ba na me say sister we ma bahase o makasa me hu dia menkante me manka we de kora man bie ma no anka hwe ana omukọ ye nti omukọ no omubuofu no so ono afa atade ahye no waye de wakọ omho ana omako kasa nti ye wo ho no ma nwumra na me ye na me se daabi se ye tena ho asam na ekọ na enim nti ma ye nkọ ne bla no so ye odo ye no obi ayi se onda da no se bebi asase no wo bia no na ka de ne number na ma bra no on frɛ no na nka obedu hɔ no ma obedu asase no so sɛ nkwasa asase no wo ton abetia nka obedu hɔ no ma ne ya kye no na ye de no ko police station na me ho aye de atome but bra no frɛ wanya no na ne phone edum nti wanya no nti omo de me ko police station no na ye bisa mo sɛ aye no kra sɛ ne ba na start ejiji ansa na meba na mo se ane ana yesa bisa mo se eye no krasa munim sister no mo se ane munim no sister na ba mo nche be pa mo cho mo se ane mo oba honom na that means asam na meka na ye no kre mebo awo susura na nkasa ba mo nche be pa mo cho se wo na beji ye kaka so 87.9 Kumasi nti wo beji ko ye hwe sika no ama ene hwe so wonne wono amu esa aba ese wo mpa ye chew sika no me ofa si ne adwuma wura no ono mo ye ne call mo ene ba ye ho so mo pa ye chew na ye hi wo hi na otwumi no na sebe bang no ya tum bunya ne nti ya tum nti enu na otwumi ne ye bie ene atoanse wakora nkola eni mi anti mu hu jesi ano chese na enye mo hu nipa kra obey ojitum se ono na soma no so omagigi musika no okay and opa am cho se na otwumi na mo so mugitum na otwumi ni no wa ne esi empene someone pene kra mo pene enti o na otwumi ni no wo heye no eso ye no wa mfama na mo amisa ne sese na otwumi na eso no wa ma mo be kwa hwe no he mu hu no mo amisa no we ni na de ne baaye we na de ba wo sia ne no ana to da bia ye na sama otia na mo waka no okọ police station no waka na sa anka police ni nka wonya no wakọ ya no waka kire police ni say wono wode wono pass kwa kwa say 87.9 Kumasi police ni say ye mla na ye yanko nti na ye pani na hinsa say police ni afre say ye mla na say ye yanko dia na wono won so ni nko fie me fa cho say ya mo police ni nti ya dai ye so ni nko fie na say wono wa ye bone no na wo sa de akọ police station sa akọ report san say dia ye timi nko ma na nye ana nipa ne sister nso kwa ne nim ba bia sister ne ye de ewo wo so wo fijase na say fijase ho no so etimi nkwa fa police ni ha dropping fa no nkwa fijase nkwa hwe fijase ababa wo so wo fijase etisa wo kwa na wo kan say de wo kan ha no na ka police no wa nya wa wo din de say me pa cho me di first na nyame ana mo susu no so de nyame akwan 87.9 Kumasi ete ye udin de da so me pa cho debi enya me di na da so me ba ye no na me che say last year 2021 pa cho jibu ko na hwe 2021 na ne ba na gigi na me bet na bokuro da afa na me bet na bokuro nti me bet na bokuro na me pay adwuma ana me ne ba no me 2b me 260 million 62b ma me 2b ye hina ye nsaka ye sika asama me ka police station on pato ni o ye hina ye nsaka ye sika me sro ma me kasa ma me ntino enti me pa cho ye o ma me kwa me this year esi ye 87.9 16th no ma me start say me ngigi 16th ne me start free Kuwait agogo any problem ana me kwa gigi o mu books buy ana 19th 20 December 2022 anu nso nie me start gigi bokurofo de omu books e buy e no se me ntwuro omu total ni hinambra okay nti me twuro ye na me fa ba ko se BBC a because nimpa de nimpa ti mu osum nti me fa ba ko ato ho na me fa ana sika bia me de kwama na me ne start 5th January 2022 87.9 Kumasi personally me diska kwama ne bia me tworo any evidence am de kwa Asukwa police station me ba ya na baka kire mo say makwa Asukwa police station
your friend says sister back your friend Rosemont me my friend me free mo police station one of free and I'm ka say sister back no kra na ye de afree ono na ni din di kan e wo paper yi so Rosemont nti sisi a enti ya kwa ye no me baka kire mo say me call police station no yes me mfa mo hina mbra me nkwa me ntimi nya case nya de enti ya me kran esa mu nyina mo koye case mo mayenko ana mo se de bi mo nko me pa ye wono ko enti wono ye wono enti me san aprabon ho mama ma ye case wo askwa na ye head okokọ mbeka se askwa na ye head nti esa mo ba askwa me ba askwa it doesn't matter says ka mo ba behwe me pa askwa na ye head nti na me de call ho enti me de call ye no na ye ka asa me fa me client ni hina mbra ana me beka che o ma me te ho bi na me beka an phone na me friend your friend say police ni ne number wo phone no so mpacho wi a obetimi afre me ba na me friend me nsanka no ana me friend no na me ka say me pacho me no makasa but e mo so omonye de omo nkomo de be ko radio so na me ka sa akire enti Friday yi mo be fa me na me ka kire ne say mo ba be fa me say ye mo omo chi me wan so me de mo call police station say mo maye na ye nkomo se de bi mo be ko FM so entiana police ni no ka say me mani ni police ni no obeche me no enkasa ana one ne kasa enti ekodru ho ni CID ni baaye no ana obisa ye question na me kan say eye no cross sister no munimu no mo se ane munimu no na ne ba na edi kan en ejiji ya nsa me ba mo se ane ne ba na edi kan ana ojiji ya nsa me ode me ba kira mo say we na e ba ba ye de abehye banana atwaso ana mokasa ane na police ni ja me ni pass na ojije omo me pacho wo kan omo ya almost 90 something and a few people be na metua my church paid and na wotua omo ka enti sika ewo mu a ese mo de omo yes 40,000 first no see man year no so obeti obi a 30 cedi efri so enti nka oti 30 cedis ni free so anka beka almost 200 and something million but se si ano me client for no see there bi obi a si o mpene man enti 30 cedis ni free ni phone so ni sika no so mu hi mu sika intact enti abaye 400 and something that's about 40,000 and na sisi amame no wo hwe na wo hu no the last time I on the kasa e da be me pacho just me hwe me phone so record no so ai me ne kasa bia me ye record na me no mo so mama mo so ne na kasa ni na wo nti mo ne me kasa o ma me ne kasa na wo phone ye kasa fe ne kasa wo so na wo phone uni muntu obi kwa na friend ma no. Okay, yeah, okay, my dear, the last thing, ne Asukwa Divisional Commander kasa. Say we case no nya me do na nim te we ye mamumra. Na untie mu. Na fe yintu ana mo a ye be fa so a. Bunya musika. Mate. Dia na be kan twato. Bacho, ekwa police station hono mo no. Si adini na wo hono wanka say ye. Say you cry no ye nimla enti na de asem ne ba police station wo no ana de asem ne ba police station wo sa munim police ni bi to share ne so say ya anka ba ye no ke de ne ba ya anka mo ba ti atum eti ya fa mla nche yense ye ba ho no ne ba police ni ewo we fa no anka say ya don pass ni no aka je san ye jimi na san ye atu susu de am wo bi a ye ne yankwa nko pende pa ko no nkwa ji esika okay wo say jwa aka che me san wo be bu me enya nipa na yele wo anka wo to nsa de bo me police ni no si adi ni no so wo no si yi no so wo mu sa huri ye wano no ne kuno ne yi no o mo se ano no so ne na o wasko on no wani mu no eti wo fe no ne ma wa ma ne kasa ye no ena wo no e ma ne enya akwa ja no no ana sa ne nsam no waka na ani na so wa kwaka no ho no wo kwa no kwaka ne de okay no no asema police ni ja so ka di ja no sa commander waka sa ye ma na ye ya ma no e be hwe bibia enti awie so be frem 87.9 baba mumra me hu no divisional commander 87.9 COP bossman na money na trust ah wo di o na wo no ma hu maami nso a sika no nso emma ano no nso ya ne na dwene sa bia ya kwa sister ne bia ono afra ne sister ne ka che ne sa ya se e be yi ne sei anya no kure anya no kure anya no ba ya ne no dwene ho no wa afra no wa sister ne wo de ni ya ne sa me me afra ne ka wa na afra ne sister ne bona I would open na so here sika amlia me pa no be me na
sika mpo de nkense danso bia na so mame ade aso so de so sɛ otomtumitua na mo mpesika ntua awodi ma no but obi wo ho no manka na yetua okay sa on kra nke ma nemba nke yetua ana o ka se police ni minim no minim police ni bia minim police ni bia me ko honom ana me ko hu ana de ntia wo ka asama wo ko kan ye no akire police ni no ana ma ne bufu ye bia se de ye hina ye wo asam na aba ye hina ye find solution say ye nsa be de ebeka ye sika but wise na wo problem e ba ye no ana ma police ni no bufu ye na o ka se ye yi mi na me sire ma sire wo ka kire me se me pa cho station na evidence wo me phone so me ya kire wo ba ye no wo di ndua ana ba ye ni ndua ni hina agu me phone so egu fie ho pipeline mo de bebu mi ku hina egu wo opra ye me twetwa ni hina e me phone so mo po no phone ni me na bo no wo na ba na ba ho na se ya ba ho na ya do so me bo ni bi moko ebinum babu on way police ni na ebu for o share me no me so bo na ka so ni ye ana ma ono so twen sekan ana ma me so me ko fa ya bo kunu na atwe sika de bai ya bo kunu na atwe sika de bai won kana kula me ka sha be man so won kana kula na so ne be na ya ba won mu the president nyina so me ka cha no wo police ni asema ba wo be ka asema ma ya bo atwe wo ka dia ma na sa wo did atem abutre awo Jebi fa omo na ene commander bossman enkasa awie oso be hiamo enti awo awie asko police station pani na ankasa na ya pekwan there be commander and you on there on first kama ye be pe oba no ya edi sika na ma what enti Jebi for more for asem no eni 87.9 Kumasi kafra Jebi mo ma abrewa entweme wa bonte ho na ya nhwe abrewa so ni case ka